Otavalo informa. Yalishka watapimi ministerishka hatun llankaykunata charishkanchik. Muyurishka kuskakunapik shinallata Otavalo kiti ukupipas. Febrero killapimi shuk millón yale $kunata mañarkanchik. Kulkita chari uku Banco del Estado shinallata KfW Alemania llaktamanta. Kay kulkitaka ministerishkami karka tejar waykuta llankay kallaringapak. Shinallata Otavalo kitimanta mapa yakuta tandachingapak planta de tratamiento nishkakunapapas. Marzo killapi, Secretaría de Agua Potable shinallata shuk ukumandapash kurka upiana yakuta hambingapa antakunata. Dirección de Agua Potable y Alcantarillado okumanda shuk mushuk antata motor nishkakunata piguchi kuskapi churarka ashtawan shinchi yakuta aysangapa. Yaku alichinakunata shinallata llankaykunatapashmi rurashpa shamushkanchik. Abril killapimi hatun pactachikunata ruramushkanchik. Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ukuwan chaymandami tukuylla ima ministerishkakunata ventanilla empresarial ukumanda yanapaq. Otavalo alcaldía ukumanda ruraykunata pactachinchi.